Kena dah betul. Betul kan? Inilah anak-anak tahfidz kami di Darut Tahfidz Mazkur Ilmu sini, Kampung Beira Timur. Ini Dek Haikal. Dek Haikal katanya mau ngaji dia. Ayo Dek, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسيجزي الشاكرين. Allah, itu juz yang keberapa? Juz 4. Ayat? Ayat Panggatua Kampung. Ayo, lihat mari dulu. Masih ingat? Enggak. Coba lanjut 2 ayat lagi. Pilih salah satu ayat. Coba Haikal. Kamu kata untuk payah dia begini. Bang yang buat ditanya. Dia udah aku udah. Lanjut. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah.